akhanyisa ngaphambili akhanyisa la uya khona sure hayi la uvela khona sure okay yeah akhanyisa la uya khona hayi la uvela khona yes ingakho uma uzohlangana nabantu mangithi useyingozi bekushaya ngobright kodwa amaqhamuka wena ngawakha ama light fanele badime ngoba bahlangana nomuntu ozoba ingozi uma bengadimi ungase kwenzeka isiphihli so ke amalamba ngaphambili emoto atshela abala uya khona ukuthi ngigadeni ngiyeza sure injalo injalo awungizwa woza so ingakhe no dim no bright athi noma ungibukela kude kodwa ngiyeza yes sure uma usondela noma usondela siyadima kancane ukuze ungalimali kodwa siyeza woza bishop manje ngifuna ukuthi kumlaleli noma ngabe isimo simi kanjani kunento efakwe kuwena ethi nina ningibuka kude ngiyeza sure nina seniseduze dimani hayi Sotobe ngicela ukuyiphinda Sotobe so uNkulunkulu wafaka into kuwena ethi bona la uyakhona ungakafiki noma ungakafiki kodwa zazi ukuthi uyingozi sure angibuye ke Sotobe kunamalamba ngemuva emotweni lamalamba ngemuva emotweni awakhanyisa ukuthi ubone umgwaqo wona futhi ukhanya kwawo kufana nalawa ngaphambili injalo lawa ngemumva athe ukuba bomvanyana asho ukuthi wena ongilandela ngigade sure ungangeni kimi ngoba ngiyingozi ungangeni kimi so okusho ukuthi laba oya kubo kuthi uthi bona gadlani ngiyeza laba bakulandelayo unciphisana ngoba ngiyingozi sure angiphinde Sotobe okusho ukuthi abantu abakulandelayo kufanele bazi ukuthi balandela umuntu oyingozi mangithi uyingozi nakho la ngithanda khona Sotobe bese siyavala ngithanda ukuthi makwenzeka uba ne breakdown noma imoto ife emgwaqeni ithi uma ifile uyibona ikhipha amalamba esibili ilokhu wabhayizisi wathi ithi hey wona noma ugijima ngiyingozi okusho ukuthi noma ngamanye amagama noma ngimile la ngiyingozi noma ngabe sengifile kodwa ngiyingozi noma ngabe ngingaqhubeka ukuya phambili kodwa ngiyingozi wena osahamba ngigade ngiyingozi ngifuna ukukhuluma nomlaleli namhlanje impilo ayibona ngathi imile engathi upakile emgwaqeni ngizothi kuye noma izimo zingakupakisa but uyingozi noma abantu bangakuhleba kodwa uyingozi noma abantu bangakuzama ukuthi baketule kodwa uyingozi noma abantu bangakubukela phansi kodwa uyingozi noma abantu bangakuthatha kancane you are still dangerous okusho ukuthi ngamanye amagama noma ungifika ngimile engathi ngipakile engathi angiyindawo impilo isangipakisile but be careful I'm still dangerous ngiyingozi ngishama hazard lalela Soto uyingozi ushama hazard uyabona noma ngabe uqhamuka no Mercedes wakho no BM wakho ungifika ngihamba ngesifana kahlala as long as sisemgwaqeni nje sishamaza sithi wena ogijimayo yehlisa ispeed ngoba ngiyingozi so ngifuna ukukhuluma ngithike namhlanje Sotobe abantu abayibona begijima benejubane ngaphezulu kwakho umlaleli uma bekufika fanele behlisa ijubane ngoba uyingozi noma bangangena behamba ngemoto egijimayo begijima ngespeed esimangalisayo bafika wena uyibona izimoto ezihamba ikekele emgwaqeni noma ngabe ujaha kanjani fanele wehlisa ispeed ubekezele kuze kuvele ithuba loku overtake ngoba ukwazi noma isindala kangakanani libolile awukwazi ugibela phezulu kwayo ngoba ingozi njengoba injalo so ingakho namhlanje ngithi kumlaleli ngikhuluma nomuntu asebemtshelele bathi uzofa ngikhuluma nomuntu asebemthi badalika ikusasa ngikhuluma nomuntu abathi impilo yakho kuphelile as long as you are still alive you are still dangerous as long as you are still alive you are still powerful as long as you are still alive you are still incredible as long as you are still alive you are still beautiful useyingozi kubantu abakwenzeka kabi useyingozi okusho ukuthi ngamanye amagama ungazibukeli phansi ukuthi usaphakiswe yithuba ulinda umakhenika ulinde umuntu ozokulungisa ingakho sike sakhuluma sathi kunabantu abawu7 ofanele kubaqaphela okusho ukuthi ngamagama noma ngisalimele ngiseyingozi ngilinda abantu abasazongisiza bangelaphe bangiphilise ungasibukeli phansi ungasundermine ngoba useyingozi eBhayibhelini kuthiwa uSamson noma sebemkhipha amehlo he was still dangerous. God bless you.